ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. бо шумо ҳастам Рамазон аз ҳамин канал. боди хатар видеонаворо то охирш тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ВАЗ 21099 саршидагӣ то Mercedes Benz S-классае ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд. ва курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 137 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ нестед, обуна шавед, дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охирш тамошо кунед, бо хабар шавед аз нархҳои мошинҳои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшии мо мебошад Daewoo Tico ки соли бароишаш 1994 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар кони бодом. сӯзишвориш бензини холӣ мебошад. абъём мотораш 0.8, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 11000 сомонӣ, ба рубл бигардонем 80000 рубл мешавад. мошина гуфтагианд ки дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад, ҳуҷҷатош 1 сола мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм ВАЗ 21099 соли бароишаш 1999 мебошад. дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш газ бензин мебошад. абъём мотораш 0.5, коробка передачаш механика. нархи мошин 9200 сомонӣ, ба рубл бигардонем 67000 рубл мешавад. ранги мошин кабут аст, гузашт сидан. мошина гуфтае ки дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад. мотор хадавоиш 100% мебошад, губкават кардагия, 4 баллони нав дорад ва аккумулятораш ҳам нав мебошад. боз савдо мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм Opel Vectra Простой соли бароишаш 1993 мебошад ки дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Абдураҳмони Ҷомӣ. сӯзишвориш бензини холия, абъём мотораш 1.6 литра, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 17000 сомонӣ, ба рубл бигардонем 123000 рубл мешавад. мошина ҳама ҷӯша 100% гуфтеса, ягон камбудӣ надорад, ягон ҷои задагӣ пусидагӣ надорад. дӯстони азиз, мошин такси задагӣ неста, газа дидагӣ неста, танҳо ба бензин гаштагия то зака бе расход мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум Chevrolet Lacetti соли бароишаш 2005 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Ҷабор Расулов. сӯзишвориш газ бензин мебошад. абъём мотораш 1.8, коробка передачаш автоматика мебошад. нархи мошин 35000 сомонӣ, ба рубл бигардонем 254000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия гузашт сидан. мошина гуфтае ки состояниш беҳтарин, гази евро 4 дорад, 4 электропакет дорад, кондитсионераш 100% кор мекунад, климат контрол мебошад ва дубайския. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ нестед, обуна шавед, дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охирш тамошо мекунем. панҷум Daewoo Nexi соли бароишаш 1994 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Нав. сӯзишвориш газ бензин мебошад. абъём мотораш 1.6, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 18000 сомонӣ, ба рубл бигардонем 131000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст, гузашт сидан. мошина гуфтае ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, 5 моҳ ҳуҷҷат дорад, 4 баллони нав дорад
ва аккумуляторш нав мебошад лабкош заводскоя. Агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охирша тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. шашум, грузовой танген соли барои 2008 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар бохтар қурғонтеппа. нархи мошин 15 000 сомония ба рубл бигардонем 109 000 рубл мешавад. мошина гуфтааст ки нахадои ҳамаҷош 100% яксола ҳуҷҷат дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. ҳафтум, мошини фурӯшии мо мебошад Toyota Mark II ки соли барои 6999 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори газ бензин мебошад. объём мотораш D4 литр, коробка передачаш автоматика мебошад. нархи мошин 26 000 сомония ба рубл бигардонем 189 000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш седан. мошина гуфтааст ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум, мошини фурӯшии мо мебошад Opel Caravan Prasoya ки соли барои 6995 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишворши бензин газа, объём мотораш 1.6, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 23 000 сомония ба рубл бигардонем 167 000 рубл мешавад. мошина гуфтааст ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, срочна фурӯхта мешавад. 5 моҳи дига документош мебошад. савдо мешавад дар пеши мошин. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудаги нестед, обуна шавед, дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охирш тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. ноҳум, мотосикли фурӯшӣ соли барои 2015 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи 5. объём кубаш 200 мебошад. пробегаш 1000 километр мебошад. нархаш 10 000 сомония ба рубл бигардонем 72 000 рубл мешавад. сасаяни мотосиклора пенҷи баъд гуфтеса. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум, мошини фурӯшии мо мебошад Nexi Daiwa ки соли барои 6996 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар кони боддом. сӯзишвориш газ бензин мебошад. объём мотораш 1.5 литр, коробка передачаш механика. нархи мошин 10 000 сомония ба рубл бигардонем 72 000 рубл мешавад ки бисёр бардорон хоҳиш кардаги буданд мошини арзон. мошина гуфтааст ки срочна фурӯхта мешавад. 8 моҳи дига техосмотрш мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охирш тамошо мекунед. 11. мошини фурӯшии мо мебошад бисёр бардорон хоҳиш кардаги буданд Tangen соли барои 2008 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 20 000 сомония ба рубл бигардонем 145 000 рубл мешавад. мошина гуфтааст ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад, шумоизатсия кардагия ва хадавоиш нав мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 12. газ 53 соли барои 6985 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат. нархи мошин 14 000 сомония ба рубл бигардонем 101 000 рубл мешавад.
ماشین گفته که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد، رسخاد ندارد، خریداری انیق باشد باز ارزان هم می شود. علیشی هم هست ماشین. اگر خریداری انیق باشه مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. 13 ماشین فروشی ما می باشد خونده استار که بسیار برداران خواهش میکنند در کامنتاری سالی برایش 10001 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشوارش گاز خالی، ابیام موتورش 3 لیتر، коробка передач مکانیک می باشد. نرخ ماشین 37000 سومونی است. با روبل بگردانیم 269000 روبل می شود. ماشین گفته که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد، موتور خداوش 100% است، سراچ نفروخته می شود. حجتاش قطعی تنیرافکش تا ماهی فوریه. اگر خریداری انیق باشید مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. و کسانی که در کانال ما تازه را ابونه شدگی نیست ابونه شوه و لایک بجخم ما میگذاریم با ماشین های فروشی که شما بسیارتر انتظارشان هستید. با خطر ویدیو نوارد تا آخر تماشا میکنید با خبر میشه از نرخ های ماشین های فروشی که در تاجیکستان می باشد. 14 اوپل فرانتایر سالی برایش 1999 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر خوجند. سوزشوارش گاز بنزینه، ابیام موتورش 2 لیتر، коробка передач مکانیک می باشد. نرخ ماشین 40000 سومونی است. با روبل بگردانیم 291000 روبل می شود. ماشین اساساًش تنجی بعد گفته است اگر خریداری انیق باشید مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. و ما میگذاریم بعد دیگر ماشینی فروشی که شما بسیارتر انتظارشان است. با خطر ویدیو نوارد تا آخر تماشا میکنید. 15 مرسدس بنز اس کلاس سالی برای 6998 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشوارش گاز بنزین می باشد. ابیام موتورش 4 لیتر، коробка передач автоматика. نرخ ماشین 66000 سومونی، برابر بگردانید 480000 روبل می شود. رنگ ماشین سرویسی کوزش سیدن می باشد. ماشین گفته که در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد، تا زاکا یگان کمبودی ندارد. اگر خریداری انیق باشید مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. 16 دایوود تیکو سالی برایش 1997 در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در تورسوم زاده. سوزشوارش گاز بنزینه، ابیام موتورش 1.6 коробка передач автоматика می باشد. نرخ ماشین 13000 سومونی، با روبل بگردانید 94000 روبل می شود. ماشین گفته که همه جوش 100% یگان کمبودی ندارد، در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. کمبودیش همین که دکمنتاژ تمام شده. اگر خریداری انیق باشید مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. دوستان عزیز ویدیو نواری ما با آخر میرسه. در همینجا خیر تا ویدیو دیگر سربلند و خانه آباد باشید. دستگیری کردن ما را فراموش نسازید.